Okay. Mayong gabi ninyong tanan, may gabi ninyong harot ya tanan, no? May gabi sa tanan, no? May gabi ninyong harot ya. So, live na punta para update para alas 9 nga draw. 9 PM draw. PM draw. So, live na punta. Okay, welcome sa atong live na. Live na punta. So, live ta karon. Sa hilig og last diya, no? Na to ang last to. Last to. May last to. Klaro ra, klaro. Maklaro lang, maklaro. Okay, klaro kayo. So, sugod ta. Sugod ta kay napatay special kombi. Tulo ka kombi, special kombi. Og dita una sa 6-7. 6-7. 6-7, 27. 6-2-7. Target rumble, no? Sure lang yung rumble. Target rumble, sure og rumble. Para way bagulbol, no? Bali na to dripikas dapit. Itong suga. Klaro ra? Ordra. Ngit-ngit man akong suga. Ngit-ngit. Klaro ra? Comment daw Bi kung klaro ra ba? Comment daw mo Bi kung klaro ra ba? Okay ra ba? Ang lights? Klaro ra? Ngit-ngit yun. Clear ra? Clear ra. Kani. Kaso walay bitayanan diri. Ano na lang? Ano ra? Kana. Klaro ka ni. Uy. Sama nagkulag doot. Kana. Klaro ra? Okay ra? Okay, kita man. Okay. Sige. Og. Mana ni? Target rumble, no? Sure rumble para sure ball. Sama na itong suga nga mudagan man. Okay, dito sa kadua. Kadua na to. Ay mo gawa sa itong live, no? Kay matagyapon ko pitik, no? Matagyapon ko pitik, no? Palihag lang kog like, comment ug share. Like ug share lang, no? Like ug share para comment dahil mo na matagan na pitik. So dito sa 28 na to. 7 to 8. Grabe na nabiyan man og sungay ang kwan. Target rumble. Sure og rumble lang, no? Sure lang og rumble. Target rumble. Tanaw din niyo sa ubos na po sa comment kung pwede na ba magasinog star. Free star lang. Pwede na ba? Palihog lang kung comment, no, kung pwede ba. So, target rumble, no? 7 to 8. Screenshot lang. Screenshot na. Aron proceed ta kay apit na alas 7. Manarado ng Atletron. Dito sa 68. Itong 68. Doble. 6, 8,
8. Target rumble no. Gibalira na ako ang maybe sa og size sa niyago. Ni atong last dos na gahapon. Okay. Basta comment lang mo da. Wa pa na man. Unya na mo istorya ko. Alam mo gawa sa atong live. So, target rumble no. Sure lang og rumble. Okay. Screenshot na. Sumasabay lang ani no. Or gaulat ra mo sa akong pitik guro no kay basin mo ra to yung patdan agay. Ako kamo bahala kay dirita sa 57. Ang 57 na to doble gyapon. Ay, malabihan gina ko nagkahoy-kahoy. 7 5 7 target rumble. Sure lang gyud og rumble no para sure ball. Di malikay. Sure lang gyud og rumble. Uy, nihanap si Manoy. Kaya ganap-hanap din Manoy kay itong viewers hindi makaklaro. Okay, klaro kayo no. Okay, target rumble no. Screenshot kay proceed ta sa atong sunod nga kumbi. Matag ko special kumbi, tulo ka kumbi, special ni 24 so 0 2 4 target rumble lang gyapon no. Target rumble lang gyapon no. 0 2 4 sure lang og jud og rumble. Sure lang og rumble no. 0 2 4 target rumble. Sure og rumble aron way bagol ball. Oh may gabi boss Rimar. Good evening pod Ma'am Horama. Evening pod, sige proceed ta sa atong special combi. Proceed ta sa atong special combi para pang alas 9. Special combi. Number lang kay di na makigo. Special number na to no. Sa hilig og last to. Tuluran ni kakumbi ha. 47 25 og akong base number 07. Okay. Kusita basin ipabilin sa PCS ni 07 no. Okay. May ni gawas kanina basin ubanon nagyapon ni karong draw sa alas 9. No? Basin ubanon ra pud gyapon. So dirita proceed ta. Dirita sa 47. 47 na to. 6 4 7 target rumble lang gyapon no. Target rumble. Sure lang gyud og rumble. Sure lang gyud rumble no. Uy lagi sa ano na kay aron tinaw sa mga viewers to. Oy 647 target rumble no. Palihog na kong screenshot na. Proceed ta sa 25. Dirita sa ikaduha. Itong ikaduha. Eight 2 5 target rumble ang gyapon. Target rumble no. Target rumble lang gyapon no. Screenshot na. Okay, proceed ta. Mag-proceed na ta. Anong mohanap naman ito? O man hilabti. Pero iganap kay
Di kita kayo ang viewers nato. Klaro ra? Comment daw kung klaro ra ba? Kaya hanap-hanap ba? Okay, kana. Ay nag-utro color. Agi. Wait sa. Mahalon kaya itong cellphone. Okay kana. So, proceed ta sa katulo. Proceed ta sa katulo na to. Ang 07. 807. Takabalo no? Basin, binuangan rata ni PCS o iyarang mo og 8 ang 9. No? Target rumble lang gihapon no? Target rumble lang gihapon. Sure lang jud og rumble para sure ball. Og walay bagol bola. No? Okay, thank you kayo. May gabi po Stella Maghinay Tapla. Ma'am Mary Joy. May gabi sa inyo. Og Ma'am Irene, may gabi diha. So, nara inyong gihulat. Ang inyong ginahulat diha mga viewers na ko, no? Ang inyong ginahulat nga kumbini. Palihog lang ko. Like, share, bago mag-comment. Para isa-isahan mo na kog hatag og titik. Okay. Utro na nako kay murag maudugay nako. Di na lang ani. Di na lang. Like lang og share. Like lang gihapon og share. Pero diretso na mo message nako. PM na mo diretso. Para matagaan og pitik. Kay kapag isa-isa sa comment. No? Comment lang o PM na lang mo diretso. Pero first, palihog lang ko like sa ug i-share bago mo mag-comment para matagaan mo pitik. No? Comment mo, comment. Magulat ko, no? Comment mo. Magulat ako. Comment. Comment naman noon. PM day, PM. Direct message mo na sa kuha. Gulaton mo na ako. Bago mo mag-direct message, like sa ninyo o i-share. No? Direct message sa kuha. Private message na. PM. Okay. Okay, na ko'y kumbi lagi pangatag doon. PM lang mo, PM. Ang iyong i-PM, no? Dan na mong like ug dan na mong share bago mong PM para matagag mong pitik. Pwede po pitik na lang. Pitik inyong i-comment sa kuha. No? Kanina lang i-comment pitik. Ay, comment i-message sa kuha ron. Kanina yung i-message.
So, private message no? Diretso mag-message ako. Ngayon i-message kaning 5 ka letra. Big letter tanan kaning nga letra. I-direct message ako. So, direct message naman no? Kay gamay ra kong ngatagon anay, amat kanina na. Islairan tong numero. Kay daghan na kaayo akong natagaan. So, direct message mo no? May gabi pod boss Sami. Bol, may gabi pod. Matag ko karon pitik. Diretso ra mo private kwan sa kwa message. Diretso ra mag-message, diretso ra mag-message. Diretso ra mo og message nako. Diretso ra og message. O sa ganahan og sa number na ko ihatag sa inyo. Dire lang mo text, i-text lang ninyo dire. Yeah, or kaning nga numero. TM ni taas. Kani TNT. Text lang mo dia. Text lang mo. Dia. Yan number. Ay comment diretso direct ba message, i-message ko diretso. So, di ara magtapos no? Bili ko lang kog like, share sa atong live no? Karon, like og share lang. Bambalaan ako na, bago na ko atagan og pitik. O kana, sakto na yung mag-message ako sige lang, may load. Sige, message sa nako. Pwede naman di ka mo text. Dire na lang sa akong kanang i-PM lang. I-chat lang ko, i-chat ba? I-chat. I-chat. Ang inyong i-chat sa ko big letter tanan ani. Charo. Kana big letter tanan na i-chat ko, i-chat. I-chat ko. I-chat ko og kani nga letra kani pitik. Big letter ra tanan sa matong hilig og pitik, sa ganahan og pitik. I-chat ko ani kay nataroy pang alas 9. O sige. Mora to no? Chat na mo. Magulat ra ko. Nang salamat sa viewers og may gabi sa inyong tanan and good luck. God bless. Kana nga number nyo tiksan or mo chat lang mo nako anang big letter nga pitik na sa ubos, ha? May gabi sa inyong tanan og good luck sa ato.